Welcome everyone. Class 10. Ngasina nahan ki chapter ki makhani. Tawdoi chapter jinna indentured labor migration from India. Chapter jida nainadoi jidi indentured labor habje karino. Adai the 19th century world da indentured labor da encourage tawbagi factors kharagi nainarani. Adai the India dana indentured labor je kamai toroga karamba factors me amna responsible hoino India da indentured labor horopagi adai the indentured labor je kamai toroga recruit tawi chapter 9 adu je adugi matung da misage recruit toriba indentured laborers me am jina makoina chakadoiba lam me am de kadai dano adu misage khalliba indentured laborers me am jigi condition kamai toromi nungai labra wana labra. Then lastly the makogi way of living makoina atopa lamda chakhiba kanda makoina ada khamai lai karamba culture develop tawi mix culture develop tawbra khamai tawge haibado adu mayam do naina doini adugi matung da di misagi indentured labor losalap pagi matang da khara nainaga luar indentured labor akoina hai jasi da indentured labor hairi ba kanu je indentured labor haibje kari no haina khaladi aseng madi asidi matam du da haraga ni bonded labor ne. It is a type of contract basis labor haija wani contract basis labor ni haina adu matam du da asida changi ba mi mayam jidi ayam badi China dagi India dagi Indian subcontinents asidagi chatli ko aduga contract amada sign toroga chakadoini paisa khara pige mai paisa yanabe matung ina paisa du piraga mafam du da chattoine ba moida lam je takkadoini khara da di takta bu yawi mafam je kadai da chakadoino haibaje takthokte aduna indentured labor hairagan di akoina simply ayeng mark anida natraga objective type the question hanga the indentured labor is a bonded labor under contract to work for an employer ke dama work taw doini ma ko for a specific amount of time matam khara gi chahi manga gi oiba yai ko chahi manga gi oiragani chahi manga gi oiraganda ma je promise to in contract to sign to nang yum da hanba yani nangi yum da mu chatpa yani ga je hairi ne ba adu indentured labor da contract ta sign to ruba kangu ayambadi asida nam thak tawbidana makhoi je adumaina halak paju yamna wana halak paju yawi adu ayambadi halak pangam gite indentured labor da aduna makhoina laigidoiba lam mayam jida hayeng anova culture anova language tawrakadani akoina chapter juda textbook ta akoina pa do world kari haiba akogi topic ki maming duna making of a global world making of global world akoina paba kan akoina yawgi bado movement of labor movement of capital and yawgi ko asina movement of labor na esagi global world je khamaino ohela ino haibadu ne ba mixed culture ama develop toraka doine natra language ama form toraka doine mayam jina indentured labor jina toraka doine ko ado indentured labor haira kantati a bonded labor under contract to work for an employer employer ke damak matam khara thabak tauba specific amount of time to pay of his passage to a new country or home asini bonded labor mark ani la pa yai indentured labor torapagi matam du da 19th century da magi two sided effect layaba khangi ko aduna question da lakpa yari je indentured labor migration from India illustrates the two sided natures of the 19th century world hai na question lakpa yai aduda nakoina idujina isai point number 1 da di world gi mafam khara da di economic growth lere faster economic growth lairani ka as well as great misery ju lerani higher income lerani mi khara gi higher income lerani and poverty for others world gi mafam khuri bakta chakot pan natte ba suppose Europe ta chawkhala
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯦ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝꯃꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 19th century ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯇꯅ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लेरनी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तौरबनी अचौ अचौ फैक्ट्री सागलबनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस तौरबनी को अदुना एडवांसेस मैम जे लेरबनेबा एडवांसेस लेरजु मी खरददी हाइबदी मफम खरददी यामना चौखलगा डेवलपमेंट यामना लेरनी मफम खरददी असिगी न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ना मफम खरददी मी अकायब पिरकनी हैबा अवाब पिरखिनी हैबा असिगी मयाम जीना मतम दुदा करी तो 19th century world जीदा पृथ्वी की मफम खुदी अयामबदा असिगी सिचुएशन जे थोई हैबा खंगब्रा सिचुएशन थोई अदु असिगी सिचुएशन जे इंडिया दुजु तौरी हैबा अदुना इंडिया दगी जु माइग्रेट तौदुने बा लेबर्स मयाम जे बॉन्डेड लेबर्स मयाम खंगनी को अदुने यसागी इंडेंचर लेबर माइग्रेशन इलस्ट्रेट टू साइडेड ऑफ द 19th century world हायरगा जस्टिफाई इट हायरक प यारे नत्रगना व्हाट आर द टू साइडेड नेचर्स ऑफ द 19th century world that encourage इंडेंचर लेबर हायनजु हंगक प यारे को अदुगा इंडिया दा इंडेंचर लेबर लाकदोबा मफम मयाम दुदी अयाम बदी उत्तर प्रदेश दगी को अदुगा बिहार दगी सेंट्रल इंडिया दगी अदुगा ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु असिगी अयाम लम आइनो जे हाईलाइट तौजे असिगी लम खरदगी अयाम इंडेंचर लेबर लाकदोइने माइग्रेट तौरकदोइने थबक थीबो ओइना लाकपा कांजिदा मेसागी मखोय जे विक्टिम होइदोइनी मखोय जे अट्रैक्ट तौदोइनी टुवर्ड्स दिस लेबर मूवमेंट यान तानी को अदुना 19th century जिदा पॉइंट खरा आइना हारके what are the factors that led to the indentured labor in India aduga why the labor migrated from India हायरदी करी हायदोरी पॉइंट अनिदा हाय 19th century की मतलब mid 19th century मतलब जिदा उत्तर प्रदेश बिहार सेंट्रल इंडिया अदुगा ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हारिबा मफम खरदगी कई तो गया बदा कॉटेज इंडस्ट्री जा चेंजेस हाना कॉटेज इंडस्ट्री डिपेंड तोरो मी मैम जे कॉटेज इंडस्ट्री जे लेरोय डिक्लाइन तौरानी कॉटेज इंडस्ट्री जे डिक्लाइन तौरा बनीना कई तौरनी कॉटेज इंडस्ट्री द डिपेंड तौर मम्मी जा आउट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री होरनी पैसा फंगरोय थब फंगरोय देन लैंड की रेंट से टैक्स से हाई होरनी ब्रिटिश ना तरोगदनी जमींदारी मूवमेंट अदु मूवमेंट में मतक में टैक्स में हाई होरनी टैक्स हाई होरदी ngसागी पोर पीपल में दी पैसा पीबा ngमरोय अदुना करी तौरनी मखोयदगी लैंड मांगी बजु होइबे याय मखोयदगी लैंड लौसनगिनी समटाइम अदु म्याम पीबा ngमदबदगी मखोयजे थादोमगा अतोप मफमदा मूव तौदोइने यान ताबरा देन लैंड खरदी अमु क्लियर तौरानी फॉर माइंस एंड प्लांटेशन नत्रा लबाक तौघाय दोनी कोयलागी दमक अतोप मिनरल्स की दमक लेबाक तौघाय हौरकदोइनी माइनिंग तौरकदोइनी अदुगा लैंड साना मगोने सीजन रंबा मैम जिद प्लांटेशन तौरकदोइनी नगोने इंडिगो प्लांटेशन लाखिनी रबर प्लांटेशंस मैम लाखिनी बा पारकनी को अदुना प्लांटेशंस मैम तौरकपा जिद मखोयददी कानद्रेबा अदुगा प्लांटेशन जिदा कानबजु यारंगनी को अचौबा मीददी लायरमीदी कानद्रेबा वन अतोप पॉइंट अमना यसागी प्लांटेशन जिदा इंडिगो प्लांटेशन गुम्बा तौबजिना करी तौगे हैबदा वन टाइम मखोयदी पैसा फंगदुइनेबा अदुगा लॉन्ग टाइम ददी यसागी सॉइल की फर्टिलिटी जे मांगदुइनेबा अदु माइना तौरकपदगी मखोय मैम जे मसागी लम थादोगा थबक फंगतबदगी लौ उबा यारक्तबदगी टैक्स याम झलकपगी कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन तौरकपदगी मखोय जे मूव तौबने यानतानी अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी लाइन बाहायबे पॉवर्टी लेरानी मिसागी मेरा फैक्टर्स में आमदुननी पॉवर्टी लेरानी थबक फंगत्रबनिना पैसा लेतरे पॉवर्टी लेरानी पॉवर्टी लेरदी मिसागी मखोय टैक्स पीबा ngमरोय टैक्स पीबा ngमददी मखोय टैक्स सिदा इंडेप्टेड तौरने टैक्स ना सुम याम झलानी बा यान तानी को एंड
aduna maram oiraga mokhoje thabak thiba tholakadoineba. They will migrate in search of work. Thabak thiba tholakadoine. Adudi indentured labor je karino, two-sided nature of the 19th century world that encourage illustrate indentured labor migration from India karino khangani other the factors point anida hangaju yare factors se karino hanaju khangane adudi esangi migration tawgraba labors mayam jida hujik khamai toroga indentured labor je recruit tawdono mi amana ita changi yabra thabak tawge ai indentured labor oijage thok changba yabra yadabra contract amadi sign tawdoine ba ngasai mamang the definition ma pagi matung inadi natra contract se sign mi khara thadokani haba employers ko recruitments of labor se khamai toge habada kana tawni agents kharana kana engaged by employer magi ada lam leba atopa lam ga contact line ba mi jinna magi mi thadokani haba indentured labor khomo labor khara pami contract basis da aduga mokhoi gi khomak doi mi do adugi mai khomak pai matung inna magi paid commission paid tawdo ne adu ding sa gi recruit tawdo mi do mi yam khomi ge paisa am phang doi ne ya da mi ju phara phugi do ne adu di agent sina khamai tawi agent na nge sa gi labor se temp tawdo ne adi nakoi asigi thabak tawro nakoi asigi thabak du paisa yam phangani nakoi adugi lamda chakani yamna nungaina leini ana seran turan hajan doine ba tolop su yamna phangni paisa du yamna nangna lakning matam da yumda lakpa ju yani ga na hai doine ba labor do ipang pangna hadi mi do wara banina mokoina haijali ga yara ka doine ba adu temp tawrani false information pi doini moina chatto je kadai da no khamai toroga laigaduno mi do khamai toromgaduno mapu ada lairibno sathi gadra sathi roidra ha mayam je aduga khamai toro chakkani ga habde takpi bejana te madpham da adu do unaji ana korani aduga jahaz tatok hapcha laga pulapna tha amani journey toroga pudoine ha adune misagi aina haje agents me amjina tempted tawdoini indentures migrants me amja providing false information pi doini final destination kadai dano taroi other the modes of travel khangal aroi nature of working and living and working conditions mayam bhap taroi mayam je ka aduga many migrants agree to take up work low doine ba kari gino mokoi di masa poverty da lera ba natra tax hiba ngamdram ni land rent pi ba ngamdan indebted oirab ne ba aduna mokoi di as warju wana matam khara thabak toruraga paisa phangadi ai nungaina mu leiba yae na khalaga mu chattoine ba natra aduna yasagi next point that the migrant khara di boy tak thok pi di ba kada da puduno khamai puduna na aduga yadaba migrants se mokoi nampu da hapchalaga pharaga abduct toraga ju puduine now these are some of the way the recruiters recruit the labor natra how recruiters recruit the labor haju yara no right about recruitments of labor indentured labors in India haju yara ni asida ko adu di misai recruitment di tawgre ba recruitment tawra matung da mo je pudu je kadai da no chatto je kadai da no ayam na chatto je akoina have the indentured labor mayam ayam chatto je Caribbean island akoina destination of Indian indentured migrants now where are the destination of Indian indentured migrant hairadi akoina mafam khara di pi tare Caribbean island da Trinidad Guyana Suriname Fiji Mauritius ka haba lam yam je asidane ayama putu je adun asidadi hujiksu akoina yengura ganda Mauritius Indian origin yam lai Fiji da ju Indian origin yam lai Indian origin na president ba oire ni Fiji da ha Suriname da ju lai acho businessman hujikti yam chawna lere Guyana lairini Trinidad tarini Trinidad ke din nakoina novelist ki maram novelist lakhini takla khini ko adu ki maram da ju lakhini ma Trinidad pokto ni Indian origin nei West Indies da ju le rakha do ni Indians me South Africa da ju le ni Indians me kamai torga le rami no
हुजिक अखोइना थीरुरदि खमाय तोगा लेरमिन मखोय हादि मतम दुदा इंडेंचर लेबर तौबदगी मखोय पूरगा चतखिबा अदुगा आदा सुम लेहौबा खरा हलकपना हले हलकतबदुना आदा सुम लेहौर no destination of Indian indentured migrants are Caribbean islands energy haibdo Tamil adadi Mauritius and Fiji Caribbean island hairagadi Trinidad Guyana Suriname asi khangadam ni ko aduga Mauritius Fiji sida lay aduga Tamil migrants si ayambadi Sri Lanka Ceylon hai je old ancient name of Sri Lanka ni aduga Malaya ko Southeast Asian ngata ni Malaya da chattoine aduga indentured labor ja India gi kharadi akhoi Assam da leiba tea workers tea planters mayam je akhoi na yeng kan da Assamese mande Bengali ju mande they are mainly from Jharkhand Jharkhand dai khamai lai na ha mokoi indentured labor Assam da poraga mujhe thabak ta holi ne natra adu ne ba Assam dai poraga Jharkhand dagi Odisha dagi matam dugi akhoi Chhattisgarh gi area dagi poraga mokoi thabak ta holi ne aduna khara hanbana hangre matam du da chapter da noi class ing chapter da makha du am lakhini ko heng British na khamai tro capture to adu da khanga ko doine moje chala loi doini hajalaga tham doini aduna chatpana chat khare chalau da ba myam duna sida mokoi adum settle toraga lai ni tea garden jida mokoi adum thabak toile macha masu myam ji di am chaukat le ko matam mama gi wari ni ado jisu am thengnani na khoi chalura ga anda de aduna indentured labor gi destination hairura kan the Caribbean islands Mauritius Fiji aduga Ceylon Malaya aduga Indian origin Indian in India it may be in Assam ko in West Bengal oibe ai lairi ni mafam aduga ngesangi aina ngesa ahan da indentured labor de karino khangrab ni ko indentured labor de khamai toruga recruit to no khangre mokoi da false information piraga ju thari ni adu de mokoi na da lairi do khamai toruga leige adu khangning dro asi darkar laine mi amana chakra di khamai toruga leram gani ha ja si thigat darkar lai akoi di history ni na history da di thigat toy ne like a detective adu thigla ga na ko je khang doi ne yam hai doi ne ba question khara pire pathoe lore adu nate what why when ga ha ja si je sum nainara ka anda thogla ka doi pot nga ta ne ba history da di if we struck only in question and answer adu di lore parikha lore khatam ko parikha loi ba nate akoi gi mind ji da set to hon doi ne ba karam ba kan da kai thoki kai thoi thoi no khamai tro thoi no mana chakhadi khamai leram ngani ha ba je mayam de khanna doi ne ba history da di yam tani ko heng chawra ga mo na khanga ki doi ne condition of indentured labor hairo ga and the indentures labor ja nunga na leba yante aina haido mafam du da puro ka na mapu du no khamai torong ma doi no khwade lugo question ne heng apon du thabak tore khallo in Manipur dei mapan chakra mapan du dai na tawde thabak du karam ba mi gi makhal tabak tawdu na khangbro haram madi yam phare pharam dradi thabak du thado chelak pata kusi chelak pa matam du chelak pa yaro e yam tabra aduna mokoi ki condition subject to harsh inhuman and unsympathetic condition yam na nungai leiba ja na te mo je harsh condition ne freedom le roeba chathok pa ya roeba asidagi di mo haijal laga pubigre chathok pa yani nang chaning man chat pa tolo adu pini adu ada kitang soiba da phurak ka doini kitang soiba da punish phak doini ma tolo phangoi doini paisa ka thara ka doini ba mai ada di mo je adungam da badi chen bada ju if they want to escape they have to if they are caught they have to face severe punishment yam severe punishment phang doini deduction in their wages if work was not found satisfactory natra unsatisfactory work were di ngesagi magi tolop di pasa ka doine adu di ma di chattan na sum honar ne ba mo khoi phaja la e chat pa yaro na sum tham ne ba adu ga legal rights laite mapuduna phare yam nungai le re mapuduna phatre yam nungai na leitre chai cha da na khota le yum halak bagi di yam wan hala ne adu this system indentured labor is also known as new system of slavery asigi system ja new system of slavery 19th century da isana bonded su to doine sign ju to doine aduga thabak su isana
nampuda phahalaga thabak to handoine. That is why it is called new system of slavery. Adudi ngasagi indentured labor mayam je Fiji du ju yogre, Surinam du ju yogre, Guyana du ju yogre, Assam du ju yogre, Ceylon, Malaya loi yogre mai condition ju yam nungai leitre hai. Khange ko adudi makoi ada khamai hingdoi no. So wan adum leiraga lusangi doira natra khamai leidoi no ba. Makoi ada leidoi je khamai leidoi no have the question ne ba. Ten thuk bata raha hai. Enjoyment khara jo tawja ta raha na tadi laibagi right means leitre ba. Aduna kai torne how did indentured labor discover their own way of survival in that condition? Natra question ne aduna asigi question ji daina smi sanbawani asigi type ta question lak pa yai adu asida ina question natra jo how indentured labor survive another what are the how indentured labor due to indentured labor there was a development in the new music new culture and asida describe tro puji ai natra adu de yeng ji ahan badi makoi blended art cultural form old and new music ko self expression tawrani makoi masen the individual form of collective self expression aina leri ja aigi pot se puthoni amaju mai pot puthoni blended orane ba mix orane ba ji cultural form la ne ba old and new asida lakturo bane ba ko second the Trinidad ta annual Muharram procession tawada in Trinidad the annual Muharram procession was transformed into a rituous carnival called Hosea kai tobagi no asi in which worker of all races and religion join amaju yausalak pa mai magi apamba phajaba me anje pusalaga asida rally type ta chaline carnival chaline hojik sun tawri ba si carnival makhan mi ama khatan natta ba Muharram da mi ama khata jati ama khata natta ba dharma ama khata natta ba moi myam pulla chalaga doine why because of blended culture mixed culture orakpagi ne Indian le raha Pakistani le raha Muslim le raha Hindu le raha matam gi mayam do mix toraga le raha gan no form toraga doine Rastafarianism asi Protestant religion ni it is also said to reflect social and cultural link with the Indian migrants to Caribbean. Asi this example la koni ko Indian migrants ada le riba Caribbean sta le riba mayam jiga asiga mixed over same refer to social and cultural link ni ko utli jai mokoi mayam tarwa same ne ba chutney music ahari jai it is a popular in Trinidad and Guyana asiju kaino is a creative expression of post indenture experience indenture labor le rambado adutagi horaka doine aduna ngesagi chatluba mafam khudimakta mi mafam dagi laiba mi mayam jina mafam amada mai leja mafam duda mana haijaba mai gi chatnabi mayam je ada express tawba karana preserve tawsanba mayam jina maram oira kanda ngesagi global making of global world ora kadoine asi example makhan amane ko indentured labor jidi ayambadi aina haidonge sai ayambadi halak paju ayambadi halakte mi khara dani halai je laibak phaba hai tare aduga mostly they stayed there they settled there ada settle tawani ada laithoni ada ina hoji haido masai culture masai loi semaka doine aduga contract ended or about I said most indentured workers stayed on after their contract ended or returned to their new land after a short spell in India khara di India da la aga hinada da namu adugi lamda muchat ki duine ba kuina lera ba masai thabak tu da India da la aga kari tawdoino hana khallaga India da la aga mu matam khar lera mu muchat ki duine adana nungai sala bu sum aduda natana ngesagi Caribbean island da Trinidad da Guyana da Suriname da Mauritius da Fiji da leiba mayam je asina ada descent mai macha masu mayam ji lairani
aduna example khara ipirake VS Naipaul, Nobel Prize winning writer niko. Magi lariktadi Mr. Biswas, a house of for Mr. Biswas, in a free state, a plan in the river, the enigma of arrival have a lariksa. Chandrapal, Rama Naresh, as West Indies the cricket player ngatan. West Indies the kamay yogi no haidon the Caribbean Islands. Atudagi through the Chakiba, Ada Leraga, Sanaraga, Sanarine. Same thing South India, South Africa to do cricket players Yoram in Nebahana. They were descendant of the indenture laborers. Although indenture labor habaja khangabniko, what is indenture labor? What are the two-sided of that illustrate the 19th century for the migration of Indian indenture labor? Aduka recruiters maramda khangabni how they recruit the indenture labor, conditions of the indenture labor. Adu the indenture labor the new system of slavery kawi. Adu question je hojik pakna hangone indenture labor the new system of slavery kawi ki maram kaino justify it harati. Aisa ki indenture labor je karino khanga dabani indenture labor je khamai to recruit to gi na ji iduni indenture labor je na kari magi fatta baju khara I tare mayam du ira kanda justify to dune natra adun indenture labor je the after the abolition of slavery 1834 adubagi matung da the indenture labor je muthatlo hana la ne ba ado India that the officially British ki matam that the 1917 the indenture labor je officially abolished to garabni but in 1921 it was totally abolished asini indenture labor abolished to bagi asi khata ni tawdoi je and paba kan that the yamna deeply question answer khata na ta we have to understand the way ko so asibaw tawji mathangi chapter amuk tarpagan amuk tawdaji okay thank you very much.